kun hemm min jipprova jirreċta ħafna. Issa rridu nuru kemm aħna bulis, kemm aħna tajbin, kemm nafu ngħidu. Nappella li fil-waqt li nitkellmu kemm irid anke kemm formalment u informalment, nappella ċerta kawtela mill-oppożizzjoni biex li jippruvaw jirkbu fuq artikli li deru front page fuq Gazzetta bl-Ingliż illi tagħmel ħsara, Mr. Speaker, mhux lilna, lill-Gvern, tagħmel ħsara lill-linja tal-ajru u lill-impjegati tal-Bank of Valletta u tal-Ermolta. Grazzi. Istħi kap tal-oppożizzjoni, missek tistħi. You are not fit for purpose. Istħi, Sur President, istħi. You are not fit for purpose. La leader of opposition u laqas għal-Prim Ministru. Istħi. Honorable Ministru. Shame on you. Il-pajjiż kollu. Honorable Ministru. It's for microphone tal-Ministru. Jina ma norgazmax ruħi bil-spekulazzjonijiet fil-mistoqsijiet tal-Honorable Sappardi u m'hemm xejn aktar xi nżid. Kun hemm min jipprova jirreċta ħafna. Issa rridu nuru kemm aħna bulis, kemm aħna tajbin, kemm nafu ngħidu.